Orbit od sada u novoj praktičnoj bočici sa 46 vatećih guma. Savršeno pakovanje za posao, kuću ili auto. Potražite na polu. Prirodna izvorska voda Rosa izvire iznad oblaka u netaknutoj prirodi jugoistočne Srbije na Vlasinskoj visoravni na 1550 metara nadmorske visine. Rosa, voda jedinstvene svežine i čistoće, puni se sa najvišeg izvora u Srbiji. Svaka kap Rose okrepljuje te snagom prirode. Rosa, snaga sa vrhova Vlasine. Deco, Duško Duguško i Patak Dača kreću u misiju koja će spasiti svet. Dođite da ih lično upoznate na premijeri filma 6. i 7. decembra u Sava centru u 11, 15, 17 i 19 časova. Čekaju vas super pokloni, a uz kartu i sličice za album Šašava družina ponovo u akciji. Cena karte 100 i 120 dinara. Pasta za srećan put.